Padang ngồi benda. Madura ka. Iba ni deh. Di Banda aman corona deh. Hai pengiban ka ปิดรอka dalam rumah sakit corona dah apa ka? Kiban ka. Ai pưa kiban. Nya lawe nyo. Rata sago ya PT. Musapak dan jit adu le. Kan lockdown lawe nyo. Man ro ke padang ngồi Banda. Oh, na ro ka. Okey deh tu jalan lockdown. Oh lockdown ji. Berarti seluruh Aceh ka berlaku lockdown yan. Kon le mui lockdown pi kedai-kedai kopi kai tup dan dapat dua le bawa pi malam oh dah puih reng nah. Kop nganggu jak le PC pampung mesti pa urang. Sino kau ah? Bang, bukan cara ramai-ramai dah no. Bukan cara nyok ka dengar no lebih nyo. Bang macam nuai benda. Na le urang manda ka tepi. Oh. Sombong nak lebih oh. Bang nuai benda. Hana bukan abang ke. Sombong nyo kan dengar jaga jarak. Lah bang yang lagi hana buka. Iba mat ro ke lui. Narko iba. Lurang ai doki. Iba narko iba. Nya lawe nyo. Bet ke ruko murekat ayo bet jaga lawe nyo. Hanarko, hai Marco, hai lawe nyo. Kiban cara narko. Mimpu dah blow lawe nyo kan dengan lockdown. Kiban cara dah ada rezeki, mu kerja dah dapat le lawe nyo. Kai tu. Beng hai kai am lo ko wa pan na dah gede. Do tham no ka na dah. Jika jauh tikli le gadai ni na dah. Lo ko mo pre baru. Mo jadi ko no ga lo ko le mo bawa ro mo. Ya mian. Okey lah ya dah jawab. Iya deh. Dah ada.